Živimo brzo, ali postoje mesta koja su nam uvek usput i ljudi kojima jednostavno verujemo. Preko 30 godina Europrom, vaš ljubičasti komšija. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Vidovdan. Narod Vidovdan dovodi u vezu s jedne strane sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a sa druge strane u arhaičnoj varijanti sa Svetim Vidom. Naziv je prema jednoj verziji potekao od Svetog Vida, mučenika sa Sicilije, koji je još kao dečak stekao isceliteljsku moć, a po drugoj i verovatnijoj od Boga Svetovida, koji se smatra i vrhovnim božanstvom stare srpske vere. Na ovaj dan 1389. godine desila se Kosovska bitka u kojoj je srpski knez Lazar u odbrani slobode i vere pravoslavne mučeničke postradao. Već nekoliko godina nakon tog događaja ovaj dan je bio posvećen svetoj uspomeni na njega. Na ovaj dan Srpska pravoslavna crkva pominje i sve mučenike srpske od Kosova do danas koji su život dali na razne načine za veru pravoslavnu. U nekim krajevima Srbije i danas postoje verovanja i običaji koji se vezuju za Svetog Vida, ali je ipak u kolektivnoj svesti ovaj datum urezan kao sećanje na kosovski boj. Međutim, pored bitke na Gazimestanu, na ovaj datum se odigrao niz značajnih događaja u srpskoj istoriji. Postoje i različiti narodni običaji koji se vezuju za ovaj datum. Jedan od njih je da devojke uoči Vidovdana pod jastuk stave vidovu travu, parče hleba i malo soli kako bi ubrzo otkrile budućeg mladoženju. Vidovdan se proslavlja dostojanstveno, mirno, bez veselja. Kako je u toku Petrovski post, i ovoga dana se ne mrsi. U toku je privođenje kraju radova na rekonstrukciji prostora za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u opštinskoj upravi opštine Krupanj. Svečano otvaranje prostora i njegovo stavljanje u funkciju očekuje se tokom meseca jula. Jedinstveno upravno mesto treba da olakša građanima sve procedure za ostvarivanje njihovih prava bez lutanja od kancelarije do kancelarije. Na šalteru se dobijaju informacije, podnose zahtevi, a na istom mestu se u predviđenom roku dolazi po rešenje o ostvarivanju prava. U maju 2023. godine u opštinskoj upravi opštine Krupanj počelo je sprovođenje ideje jedinstvenog šaltera na kom građani mogu da dobiju sve informacije o radu uprave na jednom mestu, da predaju sve zahteve za koje su nadležni opštinska uprava i javna preduzeća, određene ustanove, da pregledaju svoje poreske obaveze i ostvare druga prava. Realizacijom adaptacije prostora uslužnog centra i modernizacijom opreme kroz ugovor sa ministarstvom omogućeno je da se građanima još više izađe u susret u ostvarivanju njihovih prava, uštede u vremenu i novcu, kao i efikasniji rad službenika opštinske uprave. Za realizaciju projekta jedinstvenog upravnog mesta u Krupnju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo je 2.750.000 dinara, a lokalna samouprava 275.000 dinara. Jedna od najvećih i najstarijih regata u Evropi zakazana je u opštini Ljubovija za 8. jul ove godine. Rafteri se već tradicionalno spuštaju od Rogačice do Ljubovije rutom dugačkom 40 km, što je oko 8 sati spusta i plovidbe, nezaboravnog druženja u prelepom ambijentu i prijatnoj atmosferi uz zvuke trube. Najstariji nemački stonoteniski brend Gevo u saradnji sa Gevo Srbija i sa Gevo partnerima iz regiona, a u partnerstvu sa turističkom agencijom Grand Tours iz Novog Sada organizuje u Krupnju međunarodni stonoteniski kamp za sve mlađe uzrasne kategorije od 8 do 16 godina. Kamp traje 8 dana sa početkom u subotu 24. juna tekuće godine, a evo šta kažu naši sagovornici zašto je baš Krupanj po 4. put domaćin ovoga kampa. Dobar dan, želim, ja sam Gagi Šivan, koordinator Gevo kampa. 4. put uzastopno za redom održavamo Gevo kamp u Krupnje. Prosto Krupanj smo odabrali najviše zbog odabira sale, pošto nam je veća sala i malo nam je pristupačnija i pre svega zbog prirode, znači tu imamo dosta zelenila, kao što je ima i potok i tu, i blizu nam je u suštini sve nam je na dohvat ruke i pokazalo se već uzastopno, kao što vidite, 4 godine veliki odziv dece, kao što je ovoj sali. Trenutno imamo 93 kampera
Kamperi su iz Novog Sada, iz Beograda i iz Bačke Topole. Imamo i međunarodno, odnosno iz Mađarske i sa Malte, naše goste sa Malte. To je glavni trener Mario Genovese koji je došao sa 6 igrača sa Malte i pomoćni trener, odnosno drugi glavni trener za mlađe uzraste, Nada Banjac, uz nas 13 starih odraslih koji su tu sa njim. Evo dan, tu je njihov blizu ta priroda, oni su non stop van hotela, druženje i to. A što se nas tiče, malo je da izađemo iz grada, malo da budemo ovde u ovakvom mestu, stvarno isto druženje i mi kako se i deca druže, mi odrasli se stvarno ovde družimo koliko smo tu, tako da stvarno ne bi menjali Krupanj. Pa u suštini mi svaki put kad smo tu posjetimo ovaj manastirski kompleks Dobri potok. Bili smo jedne godine na Mačkovom kamenu, tako da u suštini svaki put kad smo tu gledamo da obiđemo jednom ili dva puta neku manifestaciju koja se održava blizu Krupnju ili u samom Krupnju. My name is Mario Genovese. I'm an international coach and coach in Malta as well with our own club, HIT Academy Malta. I have 30 years experience in coaching. And the past 5 years has been a lot of collaboration with Serbia and the Serbian juniors and cadets. And we have a very good agreement as well with the Novi Sad club. This is my third time in Krupanj. My sixth time actually. We do yes, I do 2 camps every year. We starting from 2021, 2022, and now 2023. Krupanj is, I think, the ideal place for sports tourism. It's an ideal place as well because it has a little bit of altitude. It's also surrounded with a lot of forests, and this is very important for the students so that they can actually cut off from the real world and concentrate on their sport. Of course, in this case, table tennis. The facilities got better and better in these 3 years. We have worked on a good program. We are sorting out the infrastructure of the camps, and we also have a very, very good international camp with extremely high-level players. That happens in August. I nakon današnjeg pravog tropskog i letnjeg dana, sutra nas očekuje kratkotrajno zahlađenje. Najniža dnevna temperatura biće 13 stepeni, najviša dnevna samo 18 stepeni, uz povremenu kišu i slab vetar.